Okay, Swapna, tell my subscriber what do you think about your Irish citizenship. Are you happy? To tell my subscriber. Tani nila boy finally ni kajaka bang isapit kini kayeng. Rai mi kan, one kloy. Last night tenat bahata. Biryani la eat. Open Mimi. Ha Mimi, are you the best boy? Yes, mommy. Yes, mommy. Yes, I do. Hello, kublay pi baro, kumnu baro pi long ngangai pi shat ya klan baham. Tingi yan yalikai na hakani kasin pi hamila kerkim la shu banahap yang iru. Ipi ki badang temai ngapadiang sobah ipi hakani ka channel ka jongi. Iki subscribe ki baji kushan yang barabor bat kerman pindang yai kushan bat na kapor shakapor kublay shibun ka jing kushan jong pi bat ka jing ai men sim jong pi. Tikani kasin ngumba play ka preview ka day bangilat ya ka Irish citizenship ceremony jong kani ka paralok jonga. Ti ya ipapating nila ya ina yeng ngumba play ya ka video. Tinga kerman pinya enjoy baro paglit ya ka video what you miss ya ka ceremony mo. Pinlan siya ay? Siya ay Pinlan? Kumiyalit lagi siya sa train station. Alam na. Ame, bye-bye. Bye-bye na yung papa. Bye-bye, Ame. Mano banlan? Papapat, yalam na yan. Yalam na yung papa. Babae no ipapata. Hami, kisi siya ipapawat. Hey, kiss siya ipapawat. Hap kiss siya amday bye-bye. Kiss siya. Ta. Bye-bye, Hami. Bye. Bye-bye, Papa. Let him sing ma. Aman pang let him sing. Bye, Papa. Bye-bye, Hami. Bye-bye. Hi, friend. Ngitingin niya ligay no, mandaga singi. Ipapay dan ha yeng, ngitingin niya ligay no. Siya po, Gary. O siya, South to Jongka, Ireland. Siya ikon? Yay! Bye-bye. See you there. Kami dang kitya. Ni dang hap tap patrol. Dang kitya din niya. Hey. Tapi sini ban le ban yo patrol ban tap patrol hab le hi. Te miti video nak kemaru dang sudah wan tap patrol hi wan siu te hab di siu shaden pizza la ban weng ke kali di parlok jai la le tap patrol. In ya hier siya nakali mentang in ya le ya bam. Kendiat la thai la shang arkenta. Petik la ya rung. Hami. 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 Hang mi ha ko dan det ki jaka bam. Jaka shang thai jaka le chabar. Hami ko bam you? Hami ko bam you? I hami ikwa ban bam ice cream tingin nila no ni ka jaka. Take ice cream. Imi ko bam ice cream. Ko bam ice cream. Oh, pi ko dunia white ice cream. Kelabam na ice cream. Mbang na? Mbang na ice cream. Hami dah bedang syukhetia tak kadau. Pat keren bahare. Mating ila ya mi no nang ni menta. Pet kalenti menta dang selap. Ke pengiya na ni na motorway lalong bypass itu mo. Pesen ni ki bypass. Mdon dukan hajan mdon jakai hajan debit tang kasurat. Pindah dan ban petrol ni ban kam tukar ing ban exit saya ketika motorway dan ni salaban yo jaka petrol ni jaka bam ni kat ke bangi don kam ni ban exit be ke motorway
lai im surok kum badon be syari khasi dak kilom ki wa kam pe ketika ka beneng ru kata dum te tanggum ni ihame la dai por yo thia biang tamba ila buring pala tak syong kali kam dai ka bakai mo yo khulung ban syong bet ar kenta tengah hab ru ban entertain kendiat ite Tika bangi lenti ngila poi ni cross ngila ek hab exit ek motorway bat ngila lap iti wish nong red bitet nat ba kani ka dei ha snong ka baki khot ka limerick ka ni nang tai ni sa so shikenta steng ni e ngila jan poi menta kadang dei ka journey ka bajrang hi na menta jingi la kumba sau kata tame ngila syang hakani mahamin hamiri la thai ngila telot hamiri la ketelot tang batang 10 minit pada ngila poi hakani ke jaka ka bangi mensa tak sini ingin sele home to room tour ma kisah kau ke yeng betang bangi saungan dengan seperti ki parlok jangan rush kita poi di hamil lagi hamil la telot na hamil la ketelot ngila ya poi pai kete ke jaka pai mton I ingin bali sa shkla So the house should be this. deng kete ke yeng kete te ke yeng Turn right, then your destination will be on the right. ni ke yeng ila poi ti kira ya ke yeng te ke yeng ba ro koi kentani hila poi finally ni ke jaka bangi sa pai ke ni ke yeng hai imam dan beri mano rupa imam dan mano tambah kadai pada harut surap kayeng tengen ya lai rung no hang mi hapo kayeng ka bangin sa menta ngiwai kani kayeng baro ka wei ndi bro ko siteng tikidan basa atharai te kani mar siteng sa menta kami in span ka singi jangi hang ne kayeng ai enat am kani kamera neng peti hami lapet keleng ke kamera neng kamera syangkai pengen yasa menta ke singi kani gawe ke kamera tia ban tia arngut ki parlok janga kani kamera tia kamera tia imi ali ya pen kamera tia I hami hanu hane kan lekloi hanu kamera tia imi ika pan khana kani kan ke kamera imi ke jam no imi kani pada ke kamera thia jonga ba jong I hami ta ke singi ni thia hang ni manga bi hami ni la em miss ni la kenja e papa ndai mi kenja na em kani pada ke kamera sum yang ba di hami kani kan ke kamera sum jo imi ba jong mommy ndai jingret tenat am kenja bang ba irit ing tenat ha pikani sing sejang mi gila penbiang nak kita yeng oh tengkini teng gila wan ra lupa nama bingia ko asyat jing ba man syat kam kloy gila wan ra lupa kitiar teki jang na jang bapak gila don lupa ki tiar ba ro kini na yeng ni kita nang ni gila penbiang lut na dong sedang kita peliang mud pisuan susah ka bagi peliang dai hame oh biscuit yen hui ni ngol aku apa biscuit ni coffee machine microwave la biang lut pergi dapur ini kijing ke washing machine the dryer ki dapur lut na dong sedang ke fridge na ni ha fridge tu kila pen biang pa ni ke dot la biang butter ki la bulut hentai ki kelat ki na dong sedang kan ni la lebih la full baik la ready baik tang ban share ni shu sakai baik ni hami la lek balan
Buka balanya. Ni, pin mi kum no syadian yeng. Pasal ni syadian yeng rung ngila ban mi ni kum no tep. Lak try hamia ban mi. Oh, ngila ban mi sini din yeng. Oh, kebahe ha kepelau syadian pat ni ya. Wow, ani heta. Kayak kata hamia. Hamia lusya sini syadian yeng ngila ya mi kai. Habia kang kan hamia wan uskanyo. Ni pasnya. Kadai kayak kita ke yang brave hita kisah kita yang atrai syateng kam yo ai. Manu basa. Kam yo i bom mi ai. Dan gini ke statue hang ni. Dia hadian jang yang. Ibu statue ai. Baik kan tu saya kejap hajar-jar. Ya mi. Tibiru lah don, baik ni gikelat dah. Biang na dong sedong. Tiga flag kan ada. Kila panlong ki nong Ireland ki bala sateng siapa Canada ru. Ni ki gas ki bamen syua ki basahang ni ki dena Canada ngamnang panong. Di higa jaka bangin ya bam ke dining. Ni jaka Shanghai. Tibiru lah don. Nang ni bersahabat ha surok direct. Ha surok direct deh hami. Pibas ne bahasa ajan surok. Ngin sa tam ta sisngi em. Ini lek nak sayang. Kelak kenja papa. Apa? Itu hami layu iskan. Iskan yang ibarat na. Dan hi kiskan ibarat mentah por liot semua mendai kum syatu syengi babun skan tang iwei ngi dang ya yoi. Babi kenja bah. Dan i ra kenja bah dai hamia. Ke kamera imi kan. Wan kloy. Ila snai tenat bah ta. Ish kani ke kamera imi. Kamera imi babas na mentah kesengi. Tang ba idang kuhabit pada bani hatu barit tay lale balanya. Ish, hopin is waktu kawai bapikang. Ni tapi. Ish. Dia lai iem pressure cooker ngawan ra bangin shed biryani. Biryani lai open menu. Yay, hamil nak kan bam biryani. Ha? Wan pi nga tangan bam jano apa ni la bam biryani ma. Pila ya itna kay yang jingi bangi sa man ta singi. Dila syai bedon ta kami yang sa no hang ni ki khat ka county carry. Kani ka disha south bahajong ka Ireland. Dila syai ki singi pedeng yang selet kai no. Hapo ka jaka baki khat ka Killarney. Ka itna ka snong rit ka ba itna. Dengan sa Pindi ka phi ka lang kum no jan oro ka di ka syuki ka bakhi mi. Uff. See you la shai ma. Good morning. Ngi la poi hang ni Killarney mentang singi pede ka dei ka. Singi ba ka ni paralok jonga kayo ya ka Irish citizenship. Nyawan ba ihame tingin siya la sa shipang. Ti ka ni kla de shwa bingin rong ha ka ni gasnong Killarney. Jaka sini te tek kumri Khasi ba ni ngarak shu ken mau yeng ba daya ini gilentin. Wa kat chabalai ha Ireland I ba kum shari Khasi ba jaka. Shwa bangin rong pa kate ka cathedral ka ching itanat te ka he ba te ka cathedral. Ting ipo ya teka ha street klaya ita ka ha street.
So she is Swapna Indian for now. No, not yet. Not yet Irish. I'm shy. Okay, guys. Swapna is shy right now, so we'll do it later when she become an Irish. Hey, mommy, don't. What, mommy? Don't. Okay, guys. So we are here in the parking, and we're gonna go to the ceremony center in 5 minutes. 5 more minutes. Laughing at themselves. Yes, Swapna. Ini di kong ibanyo ya ka Irish citizenship iday na Mumbai. Ihami dang niyeng. Nyelet siya tay ka arena. Ba inyo ya ka citizenship. Kenyop hingga bihami amyo rung namar ba kimsya panyalami ki kinare dah ketika ceremony. Tang ba ki parlok jang akin saring ke video. Sa pergi pi kumno ba kata ka ceremony kalong. Hingga bihami ngin yayat kai no ha ketika tahun kejing internet. Ngin yayat na pa se kenika senang kejing internet ngin yayat kai no hang ni senang. Ini ketika sin ke baningkong mangan wan kai be ki yeng. Ani ka bun kali ba pe hang ni. Ka bun kali ba. Kini ki beriru kini ki badang let ya ka. Ni ka ba. Kali lang ka parlok jang ha. Mana ya ka citizenship. Ki bun ba ka busy ba namar ba. Hado kumpa shipau hajar ngot ki beriru. Kani ka kinti ki yo ya ka Irish citizen. Te ka jing internet kani ka ka hotel. Pilai evening ya sang itu ka yeng tenang tu basa mangingi nya drive dah ke kali. Kumbalai 4 minit ai. Yami laki hami. Pis ngong bang na em ni jaka pi bas. Imi empat tre ban keren ni ong dang phat. Namar ba idang khechia tama. Ingin ya yo i. Igual pet ya tu ban syong kulai tang bakter ngin yo na mi yo syong kulai ra. Jing sisang ayo i menangila ban syong kulai ten siya yat kai no hini sinang. Nga daw isdang red pa jiwan rahang ni. Tang bay di sinang belahe ba. Te ni yat kai ma. Ya pet ilong kum no. Hami best na em ni jaka. Di best kon. Hami ri best te kamot ka best. Wow, pet ki yeng sa internet jing ikut jing ketiak ni ni keding. Tenat siya tak senang ni beriu ngaram pajuan re kan isin meningkong. Sini Ireland. Kanda shit kasngi kum ni. Kai tenat bah kan di jaka ka bai tenat bandai mia. Di jaka syak bai tenat bah ni Ireland da. Mix ngi te man lai jong bai jeng istang man bangalat. Dan bet kajong kajing internet. Di kaong sa ni kadan ka town center. Di ngin ya lek no sini sa town center menta. Ini petai kami la ang mami la kwa siyang bus. Ni petrol. Petrol jaga petrol. Petrol station. Dia. Sini te Kibri rut ba. Snow tenat kibalang friendly batang mentan ngaya ruk ka bun ngut kibaya. Ki kibaya keren ya keren ha tam yu hami. Ma hami ya? Dai na em. Dai ka kiyo di snow ai na marbanga. Fashion dan gulai ngi hami unur aban syang kali gulai. Pangi dang ya dan kini. Ani ji tenat ang. Ya like gulai ride. Kami alai chong kali gulai. Kau syang kata 3 kali. Nai dah. Pitiang na. Kami mtre ra ban syang kali gulai. Deh. Ngang ni sa town center tangbang ayo i ketika Rose Castle kadan hang ni kaliang. Tingin ni lit pet ma. Yan castle nang bayo i na ka ni ka park. Kami room 3 dah banting ni ang mangin ya let check castle.
Tang ba ke castle kham jingai hab ya jingai khendian hamil la yam la lamwir buku alik ta ka bos tang ba ka bos nek rum tip ni lek chen again ha rung na ha ni hapak ni hang ni hapak ka don exhibition ayu ra man ta singi am tip ngun shat nam shat ban lek na maria dan tang ar ngobi hami rum ni tang abi hami ma hami ke ngan cara ingin shat tang ba Nila banyak kaya kan ni kepak. Dan golf hang tei dang dan ke belek kai golf ngai iman. Ani hami peti ki brio ke lek kai. Valentine. Iyo ba hap suyat ke bajrong ba. Ngai inang ni syang tei senang lak bandan ka. Wa tamang tharangan nei rum. Ngam tharangan nei rum ni hami. Am de yo jing tip bahada dan iu hang ni milik pek hang teh am apa jing pangat jing ikam namar ba duna brium dan brium ke ikin jai snow tenat am hang ni gidan kin jing tho teng ni pek yang iu ni hami tuan polis oh Okay, katay the drunk. Katay the Irish. The Earls of Kenmare have had 3 different houses on the estate since 1720s. And these reflected the style and fashion of each period. There, begini taki estate kita di 1970. Kani, okay. Ni kadi the Killarney house. Jitip. So Killarney house and garden. Ini ke Killarney house and garden kadi ka bakila zaman sana like came ki estate edu ki 1720s. Ha, kala aslam bahi kila dan gini. Yang ini le epek. Lahir. Hana. Oh ya, tai la yo ipak lah lah. Tekan ni kadi kata Killarney house kebakila sana naduk ki kat kendai kat news pa arpau Mommy, what is this? wei tei udiang kan Oh, what's your... oh ba syo tu hami tu udiang hami sa syo ne Mommy, peka pa ka jing tanat peji tanat tikilum la ikum syari khasi shandai wow pejing tenan. Dah kena senang air lan ya seriam habat ni. Siapa selong, siapa orang Khasi. Ais kejing tenan pete. Kibu dah kisentiu sudah. Pikarung ni apa hami ya? Oh pikali cepat. Kadang hano kepang. Oh kepang kan dei. Ani yang pete kisentiu han dei dan kisentiu. Kali pete kisentiu. Hano tak kapak. Oh, ngong aku manik pek kita gisentir ke internet kila shrong. Mau syar tu hami. Doi duk pek tiba idang tun khuat yang di pelang. Hang teh. Ha. Hang teh idang tun khuat pelang ni. Tiba idang tun khuat pelang. Main bu internet ya kan ni kah? Pang ni. Ti gisentir sa internet. Am yo panik station jan. Oh, kam dai pi hami ka tiga pak. Hami wia? Kam dai kun ka tiga pak. Ha? Ya lipai tigi sentiu lah. Dai dah tiga pak ka tai. Ke di degi kali tengah traktor pi hami ya. Ji tenan. Aish dish bayo li cender hantai hajan dan tang mat hami ta. Oh, dia tangki traktor. Di center rumio re. Dah. Sawan dapat papa hami. Ya lah mesti papa hami hani tem don nang pencendur don penring video re. Kadi dak traktor kan? Balia ini. Yang ni apa jang ke building? Dan ke exhibition? Kami ya. Ayat kan? Ini le yapat ini le ayu tem.
dan exhibition ke bakum no. Khamat marwai. Hang ni. Kat rong hapo garden hame. Dari tangga garden. Kepak. Sebab apa hapo? Lah. Lah. Some coloring. Here, I'll give you paper for coloring. Over there. So you take the bogey with you, and then you do the coloring. Yes, go to train. Where's the train station here? Where's the train? Dari tangga exhibition. Siap hang jang kui jang pan ke garden. Outside Killarney National Park. So kini kita cakap bangi la ban ni hapo Killarney. Maybe such a scene happen yang one kaya. We need to go up. Hami want to drum. Hami balan. Hami babalan ya em. Ori nak point eh? Kita tangga exhibition pi hami lah. Di siapang jang gijaka. Badan hang ni hapo. Isi balan. Oh, from about 2 million years ago until 11,000 years ago, massive ice sheet and glacier covered most of Ireland, often over 1,000 meters thick. This ice played a huge force in sculpting today's landscape. Okay, but can you some information? Yes, baby. Up can you Oh, how on? Pretty glacier. Wow. Ni putih. Yes. Yeah. Yuk pet lut pi na ang man pen iba. Kumno ka rukam long jong kan di ka snong kumno gini ki landscape ka long kan di ka landscape man tadi na marba. Inshallah ako over the glacier hande na kada weather change e kala kalalo ta kada ka Ireland ka balong man ta kada na kada ka jinglong ka weather. Okay, kuala you call? Okay, yan na ya. Po jong kan di ka building. Ni kasui long tangkum ni. Tangkum ni. Mda ni engam tip dan YouTube stage po kali tu mga pet exhibition menai mat. Kam dai heba tu ka pa exhibition. Pita na em ha me. Mami la yo lollipop. Dah ini syandur sah. Pergi tenat kan ni ka landscape. Wow, kadai tenat. Tengi dai bandit sya te sejan ka wa bandit ya ka playground jong hami. Tang ba plan change namar bo hami kuat banlet kuat banlet sate hami kuat banlet cai tu herwai hami pi kuali syai nlet sate ni le you sate kuali pet ke bus tu hami kuali pet bus the plan change mi kuali pet shoot ya ka pak Uni statue ngatharai udai missionary ai wan ni lik bai hang tai udai ai ni lah udai oh mayor pi okay
Oh, thank you. We go to the Tesco, hả mấy? Nghỉ tệ lạ. Hab ya na tang ni town center ngilami nang tuna po ka Killarney house. Ini ya kai no hang ni men tapay ni town ni berit bhai ni town center. Iret ba. Emได้บิเรตha long ikam he kan dian. มาไปห้างนี้กินดันกินจักรบามกิบาร์รีสอร์ทนี่ตอนนี้ลอง very colorful เอ๊ะมีหลายช่องyang haprem nomor ba abun kali takadai la hap syang I la linear oh hang tur di restoran buat ke bar tenang emไปห้างนี้ละได้ilang city ขึ้นยานลองบะบุญบริวกายikut hani Killarney. Wow, wan biang sisana markibun bang iki jaka bangin visit kam dai tang hang ni. Kibun pala. Taka video ngam yo baban. Bat ka nyat I ha mi. Bat ka pen I ya kan bat ka ring video ka kham jenjar. Hambang ngat ka la kham internet hi. Hajing internet sih. Hanam lihat sudah setia. Tinggi lah yo phone ki paralok baka ceremony ka ladang. Tingin na yakan doon ya ki bat ngin keli ka long kumno kata ka ceremony. Tinggal saya share ke video. Jang ka ceremony bat pisia baro. Tiba iba penkun. Ini kayak tenat ke colorful sih. Bahian day. Kini kedika St. Mary's Church tama. Kamde ka church jangki Catholic kadai Church of Ireland. Iam. Ang bakikot ka St. Mary's Church. Ani bahi ba. Androng siya po rumyo. Ay ngayon tang babat uniw kon. Iam tang surong siya po unum siya ra. An persyang lada usya mangandrong. Ini lihat siapa? Ini ke hotel. Oh, lagi ni ke? St. Mary's. Oh wow. Pihang ni hapok jang kan ni ke? Jingya Seng. This is a church. Ini ka ginseng kan hami ma. Pwede chintanan. Wait, tenan ba niya po? Tenan ba? What's on here? Doon na Khasi. Ang dan iyo siya tay. Mommy, I used to die. Siya tay dito ang kasurok. Yang niya litpit ka no siya ni siya pa. Oh siya ni siya lenti. Pay kini sing tanat ka lenti. Ani tanat na em hami. Pay ka jingkod ikan ja. Kani ka Milano ka Italian restaurant. Na po jing tray ngilay man ka por banay bam hang tay tang bangagi jing bam Italian tangam jula bam tagada pa hami si ang ni sep ay yang an sa sin pareng na marki jing bam pareng ngam la reban bam hitang nakajahe kamapay ka jing internet
Jing kuat ke jing colorful. Ikan jap han đây. Mang abi hami ngin ya yat. Mak ngin ya le ikan duk no iki parlok. Kila ya up yang imam ya. Mimi, are you the best boy? Yes, mommy. Yes, mommy. Yes, I do. Mimi, are you the handsome boy? Yes. Ơi lại cái khăn đầu bên iki kiti. Ni kiti. Sis la je ing hami. Uju berat ka kali julang mo kun ya duk ka kali ki beriau. Okay. Hakali la jon uju berat saja ing. Tu kan. Peniki kiti mi ya. Peniki kiti untuk ya mami. La je ing mi. Ting la ikan duk biang ni parlok ti la yo kani ka Irish citizen. But la share ni kani ke video. Ti kani ke kita ka ceremony namanta ba yo ka citizenship. Kadi tang baki bam smai baki bakin shim no ka citizenship ha junkie Irish. But bakin bakin long ki citizen la ni ginong shang shinong ki ban follow ya ka rule mo. Ya bela chia. Ni la boying. Di kapor ulas po wajib damit boying. Kau sidang nang baca ba kadang shy. Long kala dum bernyut tang ba kadang shy. Ni tinggal enjoy ke trip parlok jangar pelayo ke citizenship. Okay, agreement pila ya enjoy ke video jangi. Biring ila thadang tas ni. Ublay nang kerkuy pi baro. Chasing the sunset. Bye bye.